Oh, ngap ka sound sih solid ha. Super bike bro, super bike. Off power dia oleh kan. Ini ke bike song dor kini kita ke bike kepada ada snat kina ke pemihin dia mudong. Tang 4000 RPM ru kapatan tu. Ini ke bike dia hangati long ban pelang ru kan kambampor hi namarba kalade. Too good man, Aprilia. Off. Kan ni the sexiest bike in India lah. Mah. Lain nak super bikes kan. Oh lah syulir lah ke bike teh. Ketiga bike, oh my god. Damn. Tiga ni kata ke Aprilia RS 457 dual cylinder parallel twin. Tangki brake lebih solid. Ka brake lebih solid. Tayar dina ka company TVS ka Euro Grip. Kani perbela ngatrai kani perbela attack nang ya ka Aprilia hi kila print tu Aprilia tu harba. De 110 ka size jong tayar nak mat. Ban 150 na dian. Ini telah seksi fa. Baik tu. B Racer Sports 80 TP Inter Sky mo E Gold. Man gold. Start man. Ama. Start tu masuk okey. Oh, ngap ka sound sih solid ha. Tarang di cool start lah start mem step. Lah start. Sabta cool start. Lah almost kum super bike itu lah. Ke sound mah. This is the only time that I've been so close with this bike. Otherwise, dia jangki dua skibam daya itu thao har. Tiga ni ke bike bang aku ban thiet mengaru. Dah ya pelang pisajur. Dia pisah thiet, dah yo pisah nai thiet. Pekaru kam shongki kejari lah lo kamadian. Career ser kala basa. Mai tang sumio. Pekaru kam shongki kejar basa. The first time you nya ni ke bike. Ke clutch ke jengai. Okey. Mantap kejut mah kami kan. Oh, gaya lah clutch gloves otherwise kan kami kan lihat. Oh, dah telu ni nya tak bike. Melihat nanti parking Dreamland. Orang lihat tau gear. Super bike bro, super bike. Hah? Design no. Ndai lihat jonga kan ya. Apa li spin jua. Super bike bro, super bike. It sounded like a crossplane or so hateng. Convituru Dugati you know. Balong ra ban throttle ya namar ba. Tara thamai. Kids. Off power dia oleh kan. Oh ban ref match juga dang ahli. Ani di jo exhaust ni telah goi baik. India te ban kanyi exhaust kila pelat hi. Kamu band pipe mah headers.
Sorry Nathan. Kuat bantas vai ni ka baik dia. Dia tu 2.5 aku tengok Nathan. Butuh tahu 2 seberang setit ini ka baik. Ini ka baik song dor kumba saulak nyu po hajar. Dia kini kita ka baik kepada kebelah snat kina ka pemihin dia mudong. Kepada ler kina ka ba. Mihin dia mentah so far. Dia kini ka baik kedan R cylinder parallel twin kemudian artillery piston and all. Dia ka jingkran jong ni ka cubic capacity kere hadu South Spa san punya cc. Quite some reactions na gini bro. Sebanyak crossplane engine siya lah. Di siya umalit pin movie. Bang awan kanang mga siniam makuapit pala din ni ka bike. Dito siya abiyang ngamyo ra ban test ride bahatan. Dia kajing test ride bahay ka dia kan salong pad hakawi ka video. Teng siya test bah mo dala abiyang lot ki user manual ki dala te bah super long janga. Te hata kapor on dup yo ban batay nga mo. Kay bah ban le kay bam dan kam ban le kumta ter dengan siya na ka video para belala ka jong. Klub sam kita kajing bam le ride jong am ta si ali sekarang yo abangan ban share video bervisia. Quite some reactions my bros. Tang 4000 rpm ru kapatan do tu likan makan EMT li aduh pelajar kena hajar rpm telah mi baik kelara saka uriura city ride te kamtahi maximum at third gear taruh de duna block. So nice this bike, so nice. Produktif kuan em kuat yang abangan tit ya kan dia ke bike. Ini ke bike dia hangati long ban pelang ru kan kambampor hi namar ba kala de du saulak nyu pojaram. Dia ban sim finance ya kan ni ru kala kamlong tight hi namar ba kumnom no de down payment jan marsi teng ru ke interest bered du gini ki finance company jong kan ni ka ba I finance ya kan ni ka jingthet jong kan ni ka bike ka de ka IDFC ka taruh ka ai tang 6% interest ka bumod naka tuka loan amount ka ba fishing fee tekan debit 6%. Dia kaipat bangam sukwa pre ba yu namar ba bansim daka finance kalong ba kumno ru minimum desim finance te arsnam hable ba ban sting garu kam siu pade lali siu tam no kombasan 1000 tam ye te kalong ba sab ai mo la ban tit cash ba ba close bit ka cash long not cash but then siu nokot kan either check or cash or whatever bank transfer whatnot. It's so good man. Ngati ngan raikut siya. Anda bahaga kamay kakaji. Te kani ka bike and they one thing that I'm gonna buy any day. Kani ka bike pa long tan manyan high RPM. Namar ba kadang thamai saba artan. Minin barang sudah sim ini ka bike. Te matrai kidan no ketiki limitation si bagi msyara bag ban cross na ka company. I really like this bike man. The first thing I like about this bike is the looks. Second, it's because it's a parallel twin engine. Third, it's powerful. Fourth, the budget, fourth, kadiba kador ban kain kadang bit pikum ka R3 ber ka MTO3 kitu gila apoy sanlak and kidi tang 321cc to aginda day makana ta dual cylinder ru pada still ka still kani ka duar kadang rem no and plus kini ki features igam tur ki one features andai ai and kini mentak lawan baik features beler te ki features everything igam tu banyak discuss be haka next video kani ke video ke shulong tam ngaswa ban test kani ke bike how it feels namar ba first do bakadang mi hapo showroom ngam syam layo ban pan mo ban test ride ai namar ba kim air Pistoy this is like the premium bike igam tu and plus ka Aprilia showroom sini kam long kam tam like Pistoy long tema te ki dan kata ka jing salia kan bakin ya
makin ya ai lát ban tas kle biej ma uff bike dia wala kai bro pengen ke accelerate up mah oh braking ru asli bros and host lem no cocktail thiên nơi các bike này không nên nè ngar qua pan upgrade bike pada mentah ka bisa kalau ngai ka bakadang duna palan te ngit scam ban ba ka mai ka ji mo shan manyo sai no ka bike te nga to ka bike nom kwa ra bendia nama to ka bike long one bike balapan edda nga it has you know turned me to the person who I am today because of that bike ki buon ki stories ki ba ki mi atep mo long what I've achieved ling ba to ka bike te dalele ro kanam dia na duks ka badug ruda jas ka bajaro I will never gonna sell that bike. Not gonna be talking much about their specs and features and whatnot. Namar ba kani di kesngitang mga chutas te kublay sibon filaya play hipor ibalong valuable jong fisya ba fin pay igi ya kani ka video ka jong ha te thanks a lot my bros and hosts te ngin siya kan do upat away ka video. Hope so that in the next video or maybe the next video ngan yo ban na video ya kani balik right ba te ngin siya kan do ngin siya sampan away ka video manta habli ay no ini ka bike show try te thanks so much for tuning in to Cocktail Rides. See you guys in the next video. Oh, it's very aggressive man, the sounding also. Dia apa ini bang do akal ahit ke bike kelas tu bala apa yang. Dia lah up link ai, lah link ai nga. Ai tidak lenyak tam ini una na. Lajam. Ngaya betang hapo 4000 mah. Oh ya tang 4000 kapul dele wala kai. Ni macam ling aman siam dah pengen lapor self rira. Adi lah kentak. Kadang kulit nomor ba, kadang fresh tu mah. Dia viso no bro flight tiet ini ka Aprilia RS 457. Ha, suka man. Dia bro. Le kani te sexiest bike in India lah. Mah. Lan super bike kan. Dia film nah ngarong tiet orang ni, dah. Ha? Oh lah suler lah ke bike teh. So siya banyak crossplane mah. Hoi parallel twin kawan itu ka sound parallel twin ni badan hakani ka bike mah karukom the blip aim tu am. So banyak ti crossplane lah. Terus kani kata ka RS 457 station ba cocktail setian andakannya kata stan ka jingirap jong pisya punya donate yang mar si podinga. Te mo ngasabu scanner. Ngasabu scanner sia scan and pay. Scan and donate di scan and pay. Ni tambah ki full specs and features next thing saya akan pahawi video namar bagani ke bike dang thamai dang bon haki technical setups benang haban le ha po company te patnot hi ban ne tiribiri ai te kata hi kublai bon ya ke bike jong fi bro te kublai bon ni fisia ba flat pin ni ke video. See you guys in the next video.